Bueno, papagayam, intay nga rudenggen, ti panakay drama, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo a Mary Jane, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ivan, makatawan laang ti urayan, agradwar tanton iti koleyo. Wan Mary Jane, agkalay sa tanto na dagos, apama na makagradwarta. Anya? Ay nasika talaga, daytaman inti bagbagam. Ado pa'y tinaskan a panunutan kan aramidan ta, sakbay dayta kalaysa. Basta, di kayat ko makapagsimpatan kalpasan na makagradwarta. Ay ayatin ka unay-unay, Mary Jane. Diyak kayat ang maagaw na kati sa balikan niya. Ay, basta. Saan pa'y laati may papan iti dayta ti panunutan ta? Dumtang tulat ta dayta akan ito. Napimpintas matlaeng ano, makaster kayo pa'y iti trabaho yo. Saka ito agkalay sa anak ko. Isumat nga roti ko nanang. Apay, inyam amuna kan aya kadag iti dadakkel na. Saan pa'y matkit di Kanayon na nga ibaga dayta nga ipasyar na kano iti balayda. Nga misyak ti agmadmadi. Kasla ba inak, nanang? Kasano aya anak ko, katbak nang matngamid ti pamilya ti nobyom. Adda ka ba ulanda iti biyag? Ay, wan nga rod, nanang. Ay na, kastigayam tirik na ti manobya ti adda mabalin na. Nakababain ti sumango kadag iti dadakkel ni Ivan. Kababain, nanang. Kumusta din nagtamay la? Kumusta ti panagatan na? Okay, matrayan. No matultuloy, agradwaran inton umay atawan ti anak ta. Si kapay lang nga ti makamoy ti nagtamay la. Ta si kamat ti adda dita Pilipinas. Di ka madanagan. Nakabantaya ka kanayon ni ti anak ta. Naurasan ti ruruar ken isasangput na dito'y balay. Kanayon na ka nakamonitor iti anak ta. Nasayaat nga rod. Tanong makalpas iti panagatan na. Alaeg tun diti Amerika. Naipag dito tatakil ti sweldo. No, kaya't nanto. Kayat na. Saan na mabalin at di na kayat tapagsayaatan na ti pampanunutan ta. Para matlakan kuha na dayta. Oh, anyat orasan, Ivan. Naladaw ka ti may sanga oras nagkapuam. Anya kay kati mama. May salang nga oras ala daw ko, si taendak pa eh. Bumakit kayo adagos, nakanahin nga agunget kayo. Nagkapuam kami na ya. Mama, gagangay ti baro akas kanya. Napanak mo't naglakwat siya basit, ha? Kadwak ti girlfriend ko. Nabayagan data girlfriend mo nga ibagbagam kanya ka. Ngamyak pa'y nakita apulos. Anya ti estado ti panagbiag da. Kasmat la ka di kada tayo, nga adda ka bailan na iti biyag. Napintas ka di? Naanos matlakan ka? Amangan din to nagasawa kayo kat under na kanton. Kakaasi ka tulang iti den nana. Amangan no isunto ti paasikasokan ka, imbes asika ti asikasun na. Amangan mat no. Adon, tinaibagayo, mama. Basta may salang ti sungbat ko iti bagayo. Nasingpet ni Mary Jane. Nasingpet. Anyapay. Napintas. Anyapay. Baknang? Mama, please. Kaya't ko amam mo tinobiam. Iso nga ipasyar mo to maminsan dito balay. Okay, mama. Sure. Ivan, kasla mabutan kan mabainak. Amangan no anya ti maibaga ni mamam kanya. Mabaina ka talaga. Anya kan. Kaya't nakangaro da makita kan ma'am amo ni mama. Please, pagustuhan ta ni mama, tapno agkita kayo matan. Sa anak sapi anak kasagana, Ivan. Sorry. Anya ka kadi? Ni mama tiyang kid-kid daw. Patganta ko ma. Inak tayo jayan. Respetuan ta kumamat ni mama. Patganta ti kayat na mapasamak, okay? Ha? Sige, sige. Umanugutak nga rodan, Ivan. Mama, girlfriend ko ni Mary Jane. Mary Jane? Iso ni mama. Ti patpatgag unay nga ina. Agmano ma'am. Kasya na ka ti Diyos, iha. Mama, excuse ha. Agsaw rapid.
Da kayo pala ti makaamo ka ni Mary Jane. Sige, iho. Anyat kurso, Mary Jane? Wa, ma'am. Education. Kasta. Anyat trabaho dagiti dadakkel mo. Farmers dagiti dadakkel ko, ma'am. Anya? Farmers? Sige. Urayom nga agdigos di anak ko. Tagpaitulod kan kwa na nga agawid. Ma'am. Basta kasto iti bakunak. Diyak kayat ang makinobya ti anak ko iti saan pa analpas ti panagadal na. Into nagtawanan iti 30. Mabalin to siguron. Palubusak to na mga sawa ti anak ko. Iso ano siyak ti si ka, Mary Jane. Ti panagadal ko pa ilangaw mo na ti asikaswak. Ma'am. No kastamot lagayam, sinaamon tinobyom anak ko. Jak ka ba ilan nanang? Ay ayatak ni Ivan. Iso ti umuna kan maudi nga ayat ko. Sigun iti naibagam. Madlaw adi nakakayat ti inana para kuana. Ay na anak ko, di mo pagturayan tiriknam. Taamangan no agbalin kantulaan nakakaasi iti puder ti pamilya tinubyom. Nanang. Oray, ta manula abulan nun ti urayan. Aggraduar kanton. Agsapul kanto iti trabahom. Patsyag, adon tupay ti masarakam nga adayo ana sa isaya at ngam ni Ivan. Saan ka ang maikari iti pamilyada? Kababain tayo laang nakong. Nanang. Kan maysa, napintas ka. Ado ti agaram kan ka. Saan amay maysa ti lalaki? Iso nga agpanunot ka kuma. Ni Ivan lang tay ayatak nanang. Iso lang ang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa Anya, pakawanan da ko mananang. Adan na pasama kiti nagbutan mi tinubyo. Ah. Nailawan kami. ay, Pakawanan da ko mananang. Ngam ikarit. Makalpasak latay ti panagadal ko. Dayta ti panamnamak kada kayo. Masapol nga agbalinak ang prangka kan ka, iho. Diyak kayat na diya babaya para kan ka. Mama, ay ayatek ni Mary Jane. Saan ang may bagay day jay ababai kan ka? Katawaan da kan tulaang dagiti kagayim kan kakabagyan tayo, no may salagayam nga anak ti farmers ti maasawam. Amok, naawis ka lang iti kinapintas day jay ababai. Ang maawan ti serbi ti kinapintas, no mangurkura ang esmat. Mama, Basta diyak kayat day jay ababaya para kan ka. Diyak kayat! Nadamag ko ang nagawid ka. Iso ginundawayag tirang sarong kargan ka. Rico, agdadadail ka lang iti panawan. Masapol ang maamuam ti kinapod no. Adda nobyo, kat umadanin ti panagkalay sami. Apaman ang makalpas kami iti panagadal mi, agkasar kamin. Iso alad ingitat. Pasensya ka na. Sapay la kumata maawatan na. Ivan, amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Iso nga anyaman nakidawam kanyak. Nakasagana ak amang ipaay. agyaman ak Mary Jane. Talaga pampanit na kam ti kinapudnom kanyak. Anya ti planom ita. Tanakalpastan iti panagadal ta. Pilpilitan nak ni mama ama panitayan ni Papa iti Amerika. Anya, kasano ak ngarudan no panawan na kun. Isungarod nagkadkada ka mapan. Tas saan ka mapanawan? Diyak kayat ti mayadayokin ka.
Apay no agkalay satan. Total, nakalpas ta mata ni ti panagadalta. Oray santa narambakan ti kalay sata. Tinapatag makaalata iti papelta. Sige, damagag tupay ka ni mama. Nanya ti makunana. Mamamanan. Mawatan ako, Ma Mary Jane. Patpat ka ni mama. Kan patpat ken nak. Diyak mabali na tubngaran ti anyaman a desisyon na. Iso ang damagag tupay ken kuana. No anyaman ti may baga na may papan iti daytoy. Lumangasawan. Sige, pay amlat tamay la. Total, nakalpas mo iti panagadal na. Adan tulat tagun daway nga laak ni Ivan diti Amerika. Sana mabalin. Diyak kaya tinubya na. Anak lang ti marigrigat na ijay. Nasingpet lakit de. Baybay am ani Ivan ti agpili ti asawain na. No pakaragsakan na, palugudam. Basta. Diyak kaya. Uray sana mga asawa no kastemot lang nga babae. Basta diyak kaya. Anya ka kadi? Saanan niya ubing abasit ti anak ta? Baybayam nga iso ti agpili iti paragan kwa na. Palugudam ka di. Nanang, masikog ako. Anya, apay anak pasikog kan. Kat di kay pala nagkalay sa kan ni Ivan, anak ko. Diyak pagbabawihan ti panagsikog ko, nanang. Talaga akinayat ko dayto eh. Hanggang kasano nga rod daytaan. Ibagam nga rodan itinobyom, tagkasar kayon. Masikog kan. Di kayagdanag, nanang. Talaga akinayat ko tagsikog. Tapno adda pang tenglak kin ni Ivan. Asikaswamon ti papeles mo, Ivan. Alaan na kan ni Papa medya abroad. Kasano daytoy mama? Diyak mapanawan ni Mary Jane. Kamin masikugen. Imbagak lang arod kan kaeden a sinaam. Panawam kit din. Nga masikugan mama. Uray pay. Uray kat agsikog iti sangapulo. Diyak to ipaasaw na di babae kat ka. Pada tayo abaknang ti kayat ko nga sawam. Saan akas iti da di babae? Kasano nga rodan? Panawamon ko naklang arudan. Bay amon. Makamumutin ay ti biyag na. Apay nga mina nagpasikog. Nagpasikog ka di, tapno mapilitan ka amang ikalay sa kenkwana? Ha? Agraraman kit diya! Sa pulag man ti pakapangpanganak unay. Ay na, kayat kun akanan na ya prutas. Wangay, kumusta nga tan niya, Ivan? Nabayag matbasitan adi kam nakitkita. Dua bulan ang tinapalawas. Di mo tin makisinara kanyak. Agpatpating galaangan iti-text kan awag. Kailiw kan tinubyo. Anya nga tayo ti pakakumikuman na. Ha? Ni Ivan? Ivan! Mabit lang, Ivan! Apay kaya't nakaliklikan, itay nakita na. Kumusta kan? Tinasayat. Mapantay ti dayta restaurant. At na napatag nga bagakin ka. Kasano ak nga rodan no panawan nakmatan, Ivan? Kasanon ti sikog ko. Sorry, Mary Jane. Diyak mabali na tubngaran ni mama. Asin na tinapatpatagkan ka. Ti anak mo, wano ti inang. Ladingitak. Napatag ni mama kanyak. Sorry. Di ka kabailan nga ilaban ka ni mama. Anyat yung mom. Amang ano datang tumutlang kag kagasad. No, talaga ada ta tinaitudi nga para iti tunggal may sa. Dumteng turay ta. Di nagpanawan, Ivan. Masikugag. Pangasim. No, ti may papaniti, ubing. Di kagdanag. Nakasagana akto amang suportar ken kuana. Basta una agpay ti kayat ti inak.
Nakasaganak ang mga ako iti sikog mo. Ibilang ko apkas pudpud nung anak ko. Basta aklonen na kon, kat ikalaysakan, Mary Jane. Saan? Ti para kini Pedro. Saan ang mabali na para kini Juan? Di kagbali na maagri ko. Ado ti mabalin mo nga arman tita. Orayak ti sasangpat ti ama ti sikog ko. Orayak ti panagawid ni Ivan. Taisun to ti panagkalay sami. Mary Jane? Nag-abroad ni Ivan tapno may saganaan na ti paray ti anak mi. Orayak ni Ivan. Patyak asubyan na kaming tumatlaang iti anak mi. Orayak ti ama ti sikog ko, Rico. Nagpasngayak nga awan ni Ivan iti renak Mr. Lonely. Sa anak anapukawan iti namnama. Inururay ko ti paragawid ni Ivan. Nga uray awanan na pulos ti komunikasyon mi. Kalpasan ti do atawen na uray ko ni Ivan. Simmang petmatlang ngem nagsaamen tadamutan kadwana asimang pet. Insukat na kami gayamen iti anak ko. Insukat nak iti baknang ababay. Inay ko ti bagik iti daydi akan ito. Ita, nakastrega kon iti trabaho. Ken mangmang tedmet ni Ivan iti suporta para iti anak mi. Kastaan ket agyamanak. Siyak ni Cristel. Tubuak tila onyon. Ngamitiag dama, addaak iti syudad ti Baguio, tat taga ditoy ti nakaikamanga. Addan asawak ngem awan pay anak mi. Mangrugi ti pakasaritaag, iti nabiit pay ang nagkalaysa kami kani Joel. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo at Cristel. Anya ngay Cristel anak ko, patuluyin nyo kade ti ipapanyo panagnaed iti syudad ti Baguio. Wen tatang, iso ngamin ti kayat ni Joel. Uwan tatang, tangay agasawa kami mo tinit anak yo. Yawid ko ni di lugar mi, tayo jayan ti pagnaidan mi. Kidawag ti pamalubos yo tatang. Kaitan niya nga rod ngay. Talaga kasta. Ay agsingsingpot kay nga rod Liklikan niyo ti agapa. Tapno naragsak ti buklen niyo a pamilya. Hala, umay ka, Cristel. Dito iti pagnaidan ta. Pasensya ka na, ta adu tayo iti dayto abalay. Kadwa ti kabsat ko a babae, kabsat ko a lalaki. Ken kastamot to iti amak. Ngamkid adda bukod ta silid dito eh. Okay lang, Joel. Nasayatad da kan Joel. Wan manang, dito'y kami nyagnad kini Cristel. Aywan, mabit lang. Talag tayo da para kan ka. Oh, para kan ka. Ni, anya dito manang? Pantalon kan t-shirt. At damutin ko ni Manong Lito. Nagkapon na manang? Ni Aida. Nagkapoy di kalman ditoy. Inururay na ka, ngam di na ka nauray. Agsublinto ka no. Jakla mo ano ka ano. Kasta ka di manang? Aywan. Awagam to ka no gayam, kasta tibilin na kanyak. Mailiw ka no unay kan. Iso atik sa mata. Uno saan, awagam. Tagkita kayo ka no. Joel? Sige manang. Agisim pa kami pa iti asawa kiti silid. Ornosin mi dagitin sangput mi agargarit mi. Cristel, itay pala di ka matagtagari Kaya't mo tag na dito'y balay wenno saan? Asino day dyan nga Aida, Joel? Asino day dyan anang tad iti pantalon kon t-shirt mo? Anya ka laki din aya. Agim imon ka niya. Gayum mila day jay.
Gayem mi kadamanan ko kan manong ko. Very close lao na iti pamilya mi dadya babae. So kasla kabsat mi matan. Apay nga ruda kas jeti sa unimanang mo itay. Kailiw nakakanuuna yung dadya babae. Kasla kameng ti pamilya mi nga min dadya babae, Cristel. Di mo kaskaso. Tanain kabsatan laeng ti pangibilbilangak kini Aida. Di ka kimimon. Tas sikatin kasar ko. Sikati ay ayatag, Cristel. I love you, honey. Ela, ni Joel. Napan nagtrabahon Kaya asawa na nga eh. Taon trabaho na. Awan Itayan ang tulang tidakulap na inton sumangpot ni Joel. Nagsuwerten. Umay lagayam agdun niya di Bagyo. Awan na niya Joel. Sinayang na ti kinatar na. Hindi lang nagpili ni ti nagbalin nga asawa na. Un nga rod, makapasuron. Na inayo na papakpakan dito balay. Sinayang na ngamin ni Aida. No iso kumati na asawa na, di oray san ngagtrabaho di kabsata. Sana ya? Katuan, don kumaitan. Angam duldugmot ngamin ni Joel. Tila as-asawaan na. No nakasiksik karuda namot ngamin iti dayjay babae. Ha? Jakayat ni Cristel ko nakrangarudan. Ngam, inkasar namot lata. Anya ngay, papakpakan lagayam. Ay, di na pa mo atulungan ni Joel. Sadot talaga. Lukas tangawan gayam trabaho na. Paglabam nga ruda. Iso ti aglaba ka nagiti murang tayo. Rumbang lang. Tano siya? Jak lamasang sangot aglablaba. Inaklagla ko iti pweston Umay ka manong. Tulungan nak man kiti ngagla ko iti daing iti pwesto. Si kamelang hela. Makaturturo ka. Napuyatan nak ngamin. Murusan ni Cristel ti ikuyog mo. Ayun, anya. Ang masino nga rod ti aglaba. Di paglaba ang pahingo muna. Hinton malpas nga aglaba. Itulod ko ni iji pwesto. Nalpas ka na naglaba. Wen manong lito. Agrubat ka nga rudain. Ta inkatulungan ni Ella iji pwesto nga aglakoy ti daing. Ha? Mayat ka man munusan. Bawal ti feeling rich di ti balay. Ha? Masapang amin tayo agtrabaho. Awan ti agdunya-dunya ditoy. Sige manong. Kaya't ko mapantulungan ni Manang Elang. Jak matamuno sa dino ti ayon ti pwesto yo iti daing. Hindi tulad ka. Sige. Agrubwat kan tani. Algawin. O, Cristel, agayab ka iti customer kasi nung adda gumata ngayon na nakamalang ang kaladita. Wen manang. Dito yan! Daing nyo ditoy! Daing nyo! Gumatang kayo na po! Makapasulong na ito ang babae. Nakaniknik kasi mga umasinso ti biyag na ngayon no kastamo titigtig na yun. Agpas-pasiksilat ang muna. Joel, agsapulak sa langan iti pagtrabaho. Apay laeng. Saan na masapol? Adamot trabaho. Awan pa'y mo't anak ta. Gundawayak nga rin ti kawan pa'y ti anak ta. Agtrabaho aktap no makaurnong ta. Kan maysa, jak kaya ti makangkangag iti sao kadag iti kakabsat mo. Pasinsya amlat ta idan. Jak mabalin na tubngaran dagiti kakabsat ko. Ta inaunada ngam siyak. Manipod ngamin na tayo dagiti dadakkel mi. Isudan tinagbalin niya ina kan ama Cristel. Naglaing da ngamin agpangag. Papakpakanak kanulaang. Anya ka moten? Nalabos mo ti kinasensitive mo. Basit la mangag mo. Saksakit mo. Palawaan mo ti pan nakaawat mo. Joel. Tulungam lang ni Manang Ella no kayat mo. Tulungam nga aglako di palengke. Marigatan ka laki di agsapol iti pagtrabahoam. Tawan nalpas mo. Anya kumatrabaho ti sarkam ngay. Katulong. Aglako ka lang ni di pwesto. Tulungam ni Manang Ella. Ni, tayo mo cellphone ni Cristel na ita. Kita mo tiyo mauawag iti cellphone na. Amangan kadimat no at dalalaki na. Hello?
Hello. Si kakandidato Joel ni Cristel ay ang nakaday Sino da iti apo? ni Tatang Yaw. Ama, awan ni Cristel. Nagkuyog da iti kabsat ko a babae. Kastaya, ay kumusta kayo ni Tabaraw? Nasaya at lata. Ni kayo matanagan. Senyorita ti anak yun iti bagyo. Saan na marigrigatan ditoy? Ha? Agbibiyag, akasladon niya di anak yun. Isungawan ti rumpang nga pagdanagan nyo. Ay, nanaimbag man ta nakadagas ka dito pwesto. Wan man ang ela. Ngam ni, adamot ang tauham dito pwesto. Asin na ti babaya ka doon dito, ha? Napintas ba? Napintas nga. Napimpintas ka matlaang, iso ti asawa ni Joel na ibagbagak ka. Anya? Nandi ka madanagan, Aida. Sikapay lang ti number 1 iti puso may kinimanong lito. Sikapay lang ti ipagmi. Hey, pakipot tumat namin ni Joel. Oro-orayot ti awag na, ngam di matla umawagan. Umay kan to, agpasyar iti balay ha. Tapno, agkita kayo ni Joel. Kababain mat-ama nang. Adasawanan. Amang ano pangatan na? Anya? Pangadan na ka? Ha? Isunto, pay laki ti ipagat-pagat ko. Uy, tapno mo, mutalinday ta babae, Aida. Ha? Sumamay ka lang ta dito'y nakuha. Awan ti maaramidan na no da kami ti agtignay. Ha, no agkamkamali ako. Papanawan mi ija balay. Tasikan ti pagnaadun mi ijay. Ha? Nagabos ka matmanang Aida. Ayun, adawit ko amakan. Oh? Nagpabalkot akon. Iso na lang ta, good for to lang to'y in-take out ko amakan. Agad? Di, duha tala ang amangan. Apay aya. Niipag mo ngay. Ay na, nabsog betan. Saan na makapangan pa, nagmerienda itay. Joel, agbakasyon na kumapay lang iti probinsya mi. Manungal daw mo, ijay. Kumporme. Uray, makadomingo ko malaang. Makamu ka. Apay nga minaya akasta ka. Kasla, masinsinit ka dito'y balay. Kwa, makapasakit mat ngamin ti panagsasaw dagiti kakabsat mo. Manen, daita manen ti ipambar mo arason. Anya ka maten, Cristel? Sikat na ikamang. Rebeng na asika kumamat ti makidanggay wenno makibagay ka dagiti kakabsat ko. Aganos ka? Awatem latan ti kasyang ugali da. Ala, huston. Jack kayat nga agapat amanen maipapan iti dayta banag. Kailiw ko ni tatang. Palubusan na ko mga agbakasyon iti La Union. Uray makadomingo laang. Kumusta kayo nga iti asawam, Cristel? Saan amaliklikan ti panagapami tatang? Gapo kadagiti kakabsat na. Kapay. Madlaw asaandak akayat apara ka ni Joel. Uray kasano ti aramidak tapno saandak akagura. Awan matlat ta. Anwan tedak iti daidya pagtaangan tatang. Lumasin kayo na iti pagnagan. Ibagamit ti asawam. Manumot lang ay ti sweldo ni Joel. Amang anoan pagabang mi. Ammo ti asawam ti may papan ka nagiti kakabsat na. Wen tatang. Ti pagsakitan tinakam ko. Madlaw nga isakit na dagiti kakabsat na. Joel, maturog ka nun ni Aida dito'y balay. Uray tawan mat ni Cristel. Anya? Kat maturog lata amanang. Awan mo't dakas na. Apay no, sinaamon ni Cristel, Joel. Ni Aida langan ti ikabalay mo. Naimbagkan ko na, taado ti kwarta na. Napintas ti panggadan na. Adda ka ba na iti biyag? Bumaknang ka no iso ti asawaam. Ni, manang, anya ka din daytang ibagbagam. Napintas mat ni Aida Anya pala ti sa pulam kan kwa na. Kwarta kan pintas ti adda kan kwa na, Joel. Ni, adda ka mo't gaya man, Cristel. Kung naman makadomingom lang di lugar yo. Doa domingom mo na nagbakasyon. Pasensya kan Joel
Naibagak mo ti rason. Saan ka di? Akin underwear ka dagitoy. Agkaiwara ti kagawaan ti babae dito sileta. Akin kawas ka dagitoy. Kawas ni Manang Ela dagita. Imposible matamaturog ni Manang Ela dito sileta. Joel, agpudno kalangan. Asino ti akin kagawaan ka dagitoy. Joel, ibagam nga minin ti agpaiso. Kawas ni Aida dagita, Cristel. Apay, ada reklamom? Anya ti kayat asawan daytoy, Joel. Ay na siya, kunti mang ibaga. Saan da ka akayat nga ipag? Ni Aida ti kayat mi, ha? Naimbag ka ni Aida, ta makatulong ka da kami. Agam si Kangay. Matultulungan na kami, aya, alaman? Manang, Anya. Kan maysa, imun una anagam amuda Aida ken Joel. Ngam sikaan niya. Ngam siyak ti asawa ni Joel. Apay nga idaldalyo day di babae iti asawak manang. Ay, Jesus, nagsasao ka? Kas kala asino la unay. Apay, sigurado ka? Alab na ka ni Joel? Ha? Joel, agsarita ta iti nalapat. Manang, pasensyakan. Ngam panawan na kami kumapay laang ditoy. Ni Joel ti kayat ko akasarita. Saan kat asika? baybay amlatan ni Manang ko, Cristel. Ban nakiapa tayo jay. Amang ano agapa kayong tumanen. Di mo ni kaskaso dagiti bagbagana. Anya kamatan? Ibagam ngaminan ti agpaiso kanyak. Adda relasyon nyo iti dayjay nga Aida. Saan ka di? Chismis la dayta. Ngam apay akas jet ibagbaga ni Manang Ela. Kan makadlawak at talagang Joel. Apay nga ado ti kagawaan ni Aida dito'y balay. Gayem nga rod ti pamilya mi dayjay nga Aida. Ti natural ang magiturog dito, ino kayat na. Saan kun kunami kidain, kababain mo ta? Masaksakit ta nakadagit imang mangag ko, Joel. So please, suminat ako man iti pagnagdan. Papananta kumangay. Dito itakit din, ta dito ti balay mi. No agabang ta, kurang ti kwartata. Agsapo laki ti trabaho. Uray anya trabaho. Basta suminatan. Saanen kunakmet? Anya laing ti mako na dagiti kakabsat ko, no suminata. Basta di ka mamatpati iti ibagbagad na Manang Ela. Awan kinapudno dagijay. Awan relasyon mi kina Aida. Awan. Ipeteng ti asawak nga awan relasyon da iti agnagan iti Aida. Akanayon asumarongkar iti balay, Mr. Lonely. Kanayon mat nga ibaga ti ipag kan ti bayaw ko. Nga adda relasyon dagiti dua. Iti may sangal daw natiliwak da Aida ken Joel nga agar aramid iti saan arasayaat. Napanet ni ka ti kanayon nga ibaga da ipag ken bayaw ko. Uray nagkalaysa kami ken Joel, sininaak, pinanawak, tadyak maibturan ti aramiden na. Ngem kalpasan ti upat a bulan, sinurot na ti asawa iti lugar mi, kat nagkidaw iti pambakawan. Iso nga ita, adda akmanen iti Bagyo,